What's that? Ayin mi. Okay. Nyohaha sutimi ema Franci Mantakani y alpi nisrapach yankach kani kunan mi estudiashani anchata kusikuni jamusai chismanta runasimi Wikipedia yankach. So my name is Emma. I am from France. I used to work for the LP this summer, and I'm really happy that you guys all came to learn how to edit the Quechua language Wikipedia. Me llamo Emma, soy de Francia. Trabajé para el ELP este verano y pues estoy muy contenta que hayan venido para aprender a editar la Wikipedia en Quechua. Andri, Elvin. Ari kunitan pacha. Ari sutimi Elwin nokan emawan kushka kaita ruashanchis hinaka noka sutimi Elwin Waman noka Perú suyumantan kani Puno llaqtamantan kani sichus rasashanki chay lago Titicaca nisqakunata Machu Picchu nisqata hina noqan chaymanta kani kunantaq Austria suyupi Universidad de Innsbruck umalliq wasipi estudiashani doctoraduta rurashani hina kunan punchay Quechua Wikipedia editatunta ruasunchis. Mi nombre es Elwin Luis Guamán Quispe y yo soy natural de Perú, de Puno, entre las ciudades del lago Titicaca y Machu Picchu, básicamente. Actualmente estudio en la Universidad de Innsbruck en Austria, hago el doctorado y hoy vamos a avanzar un poco acerca del quechua, de la Wikipedia en quechua, y conjunto ver cómo podemos editar más artículos ahí. My name is Elwin Woman. I'm from Peru, from the city of Puno. I'm studying currently in Austria, in the University of Innsbruck, doing my PhD. And today we will talk about Quechua Wikipedia and how we can edit there. Solo acabo de darme cuenta que no activamos la interpretación, Elvin. Tal vez tengamos que resolver este problemita. ¿Tú puedes activarlo para mí o...? I can make you host. Maybe that's the thing. Just a second. Just a second. Okay, that should fix the... Okay. Okay, nice. So we're going to... Elvin is going to present first in Quechua and then translate in Spanish. And I will interpret the Spanish into English. That way you can hear first Quechua and then choose whether you want to follow the Spanish or English channel. Entonces yo interpretaré lo que dice Elvin del español hacia el inglés. Pero de todas formas, Elvin primero presentará en Quechua para que todo el mundo oiga nuestro runasimi. Okay. Can you see my speaker notes or not? Riconchis. Okay, then I will skip it. Kusa. Kunan mi qallarisum kay Quechua Wikipedia editatuan nisqa. Kunan kashantis octubre killapi ishkawranqa ishkaychunqa uqniyuq watapi. Hinataq qallarisum imataq kay Wikimedia kashan. Kay Wikimedia ashka proyecto huñukuqmi. Hina chaypi kashan chunka suqta proyectukunan chay ukhupi. Chaypi kasallantaqmi kay allin riqsisqa kashan Wikipedia nisqa. Chaymanta kasallantaqmi chay Wikictionary kaymi huñun rimaykunata huñunku. Hina chaypi Wikidata kasallantaqmi chaypi cheqaq kasqa imakuna huñuymi chaypi tarikunku. Chaymanta Wikisource kasallantaqmi kunan chaytapis qhawarisun allinta. Chaymi ñawpa qillqayna huñuymi. Hina kay Quechua o kay Wikipedia proyectukunaqa kashanmi imaynataq paykuna llank'anku, imaynataq hawakushan.
ayllu masipura llank'aymi, mana huk runallaqchu, manan huk runallachu kanman dueño, propietario nisqa, sino que llipillanchis huk huñulla llank'asuman kaypi. Chaymantataq kashami imaymanata rakinakunapaqmi hinaqa kay huk licencia kashan, chay Creative Commons CC-BY kashan. Hinaqa imatapis qillqawaq chaypi llipinpaqmi, mana hukllapaqchu. Chaymantapis kashantami hayk'allatapas mana sutiyuqpas llank'anman, sinaqa mana punin qan sutiykita churayta munawaqchu hinaqa manan churawaqchu, hinaqa qampis anónimo kaspallan qillqawaq chaypi llank'ashawaq. Ashwanpis aswami ima simipipas kanman, simiykipapis kanmanmi. Hinaqa manan qhichwa o runa simillapichu kashami castilla simipi, inglés simipi, francés, alemán simikunapi ima. La mano simillapichu. ¿Qué es la Wikimedia? La Wikimedia son, Okay, so what is son una Wikimedia? fundación que aglomera varios proyectos. So Uno Wikimedia de is a los más foundation conocidos es that has a lot probablemente of la different Wikipedia, projects. The que most famous se one is difunde probably en casi Wikipedia. todos los idiomas, That's pero available in a también lot of hay different otros languages. 16 proyectos But there's in alrededor de total la actually Wikimedia. 16 languages. El Wikictionary, que es For example, un there's the diccionario de Wiktionary, palabras. which is a Está dictionary, también el proyecto de again, in Wikidata, different que es una languages. base de datos estructurados. And then Está there's also también Wikidata, Wikisource, which is una a librería database of structured data. en dominio público. And then there's Estos Wikisource, recursos which nos is a permiten, o estos library of proyectos nos works permiten in the public almacenar domain. desde simples palabras hasta libros enteros. Sometimes it's just small Todos estos text, proyectos sometimes tienen it una can be full característica books in particular, Wikisource. son colaborativos. So all Y projects, se all pueden wiki compartir projects have libremente. some No les characteristics. pertenece a They're una all persona, no les collaborative. pertenece al editor, sino que se hacen con el fin de compartir este conocimiento para Also, todos. they're all in Este a Creative conocimiento Commons se license, puede editar so you can share rápidamente things y se freely. puede hacer anónimamente. No es necesario And crear all una projects cuenta, are also sino que can be puedes edited hacerlo immediately, desde tu computadora o desde tu and they can be teléfono edited without you muy having to fácilmente. give your name Y or information about una you. característica particular de todos estos proyectos es que pueden existir en todos los idiomas, en And cualquier something idioma. really important for us and really Hay specific to wiki Wikipedias en projects is that they quechua, hay can be Wikipedias in en any español, en language. inglés, en francés, en So you alemán, have y en todos los Wikipedias in idiomas. Quechua, in English, in Spanish. Ari, hinaka kunan kai Wikipedia kashan kunan rikushanchis riki kai pañalarupi, kashanmi kai Wikipedia artículo p'anqa nisqa. Hina chaypi waykuruwaq kai q.wikipedia.org nisqa chayman ch'ikuykuwaqchis, chayman t'ipaykuwaqchis, hina kai nisqa chaymi kashan idioma o simi kashan. Hina kay larupi qan qhawashanchis imanachu kay rikukun riki Wikipedia kay runasiminchis kashan kaypi kashan huk artículo Pablo Landeo Muñoz paymanta parlashan hina kashanantaqmi kay foto nisqa kay media. Existe, por ejemplo, una Wikipedia en quechua. For example, there's a Wikipedia in Quechua, as we Todas said. las Wikipedias tienen una característica particular, So que all al inicio del Wikipedia dominio have first de the la language página web prefix. tienen una For Q y example, una for U. Quechua, it's going Esto to be hace que se Q, referencien, U. es un estándar internacional. Y en It's este an caso hace international referencia a la standard Wikipedia en quechua. language code. Si este fuera una E y una S, If it was, haría for referencia a example, la Wikipedia en ES, español. it would Si be fuera una Spanish, E y una español. N, haría referencia a la Wikipedia en inglés. En este caso tenemos la Wikipedia en quechua y en la parte derecha So on the right, podemos ver you un can see artículo what the escrito Quechua sobre language la Wikipedia looks persona like. Pablo Landeo Muñoz. So, for example, it's an Asimismo, article este on artículo Pablo Landeo describe Muñoz. una pequeña biografía del So autor there's a small y una biography foto del of mismo. the writer and a picture. Ari, hinapis kashantajmi kay Wikisource nisqa, chaypin liu pisi rimaykunaj simikunaj kikin Wikisourcepi yaykukuna. Wikidatatapis, Wikicommonpipas, kay Wikisourcemi kashan imaynata qan waykuwaj kay wikisource.org nisqapi. Hina yaykuspa qan runasimita
mashkawachis hina runasimita Wikisourceta tariwachis chaypi. Hinaka chaypapis chaynam rikukun ahnan kay pañalarupi kashan riki ayar wawqikunamanta ñawpa willakuy chaykuna qillqas kashan hina ahnan rikukun kay Wikisource nisqa. En Wikisource todos los idiomas minoritarios pueden entrar en la misma Wikisource. So in Wikisource, you igual can en have a lot Wikidata of y en different Wikicommons minority languages. Para la So this is Wikisource, a el enlace specificity es of Wikisource and also Wikidata and wikisource.org y al Wikicommons. entrar puedes buscar Runasimi para So once you enter the ingresar multilingual a la Wikisource, interfaz you have to en look idioma for quechua. Runasimi if you want Y the en la Quechua parte language derecha ustedes category of pueden ver Wikisource cómo or es que whatever luce language you're el interested in. proyecto de Wikisource. So on the Tiene right, un you can título, see a page of parte de Wikisource contenido, in the una Quechua opción de language descargar category, y demás. and you can also download it and export the text. Ari, hinaka kay Wikipedia proyecto kuna siminchispaj alinchu kashan manachus imaynataqri hinaka imaymana yachasqaki sinalla pisi siminchispi libro maytukuna kan hinaka mana ashkachu riki noqanchis qillqas kashan kay internet nisqapi hinaka hinallataq pisi siminchispi qillqasqa willarina kan mana puña kashanchu qillqasqakuna chaypi chaymantapis mana risisqayki imapas mashkhayta munaqtiykiqa internetpiqa castilla simipi kashanman o inglés simipichu kashanman hinaqa sasaya yachaqana chaymantapis hinantiqmi siminchis rimaqkuna tiqsi muyuntiqpi yachaynintaqa manan hap'inkumanchu paykuna riki mana yachankuchu noqanchismanta hina imaynatataq paykuna riqsiwanchisman noqanchistari mana facilchu kashan chay hinaqa chaymi siminchis Wikipediapi siminchis kaspa yachayta hatuyanman hinaqa noqanchis wiñarichisuman kay Wikipediata hina allinmi kanman llipipis riqsiwanchikman. Entonces, ¿cómo beneficia a nosotros los proyectos de la why are the wiki Wikimedia, projects a nosotros los important for minority languages or indigenous languages? Si no hay contenido, si no hay libros, recursos en internet en nuestras lenguas, al mismo modo tampoco existe información escrita. As you know, there's few internet. books published in indigenous languages. Acerca de un tema en concreto, there is also, generally speaking, pues little information that's published in those languages, like news information, for example. Este conocimiento en idiomas que no sean So when someone wants to look up information in their indigenous language, it's usually easier to use another language like English, another dominant no language. podemos acceder a este conocimiento tan fácilmente. So that means that speakers of indigenous languages, especially monolinguals, might not be able to reach this sum of all human knowledge. En lenguas originarias porque aumentaría la cantidad de conocimiento disponible. So it's good for indigenous language speakers. Wiki projects are good for them because they can reach this sum of all human knowledge. Y por esto podremos afirmar que la Wikipedia beneficia a los hablantes de lenguas minoritarias. Chaymanta rikusqaykichisqan hinalla en Castilla simimanta ashka mozo parlakuna kashan riki hina chaymantapis hapishanchis sichus noqa mana imata yachaymanchu imaynata niykuta atimanchu hina Castilla simiman tiqraykuni o purirkuni hina sabes por ejemplo nishaneriki chay Castilla simimantaña hamushan hina qhishwapi tariruymanmi sichus allinta hawarquyman kay librukunata anqakunata hina tarimami chaytapis hina antesmi sichus ashka hawa parlakunawan yachachisqa kaqtinqa runasimilla rimaqkuna hawa yachayta mana uyarinkumanchu hinaqa yuyaykuychis manallapuni runasimi rimaqkunallachu hawa yachayta munaykuchu runasimi yachaypas hawa simi yachaypas kikin chaniniyuqmi ishkayniykutaq tupasqalla sumaqta hatuyankunanmi ishkaynin hukniraq punto de vista yuq kaspa hinaspaqa sichus noqanchis riqsichisuman imanachus noqanchis qhawashanchis kay ruwaqkunata paykunapis qhawachisuwanmanchis hina ishkay
noqanchis huk kushkalla, noqanchis ishkay huk kushkalla ruasuman imallatapis allinpaq llipillanchispaq. Chaymi pisichasqa simi rimaqpaq allinmi kay Wikipedia, Wikimedia proyectukuna kasha, yachaqpaqpis allinmi. Luego, como tal vez ya han notado, hay muchas palabras españolas en quechua y So a then, diario as you've noticed in Quechua, siempre but no I'm encontramos sure una also in traducción a lot of exacta o indigenous correcta languages, del quechua there's a al lot of español. words that are Nosotros borrowed solemos from utilizar dominant algunas languages. palabras del castellano dentro de nuestra conversación en quechua. So that means that Desde luego, monolinguals si un might not monolingüe be able quechua to encuentra understand información sobre un tema con demasiados préstamos, eso an dificulta su information entendimiento de la or información. A veces a es muy topic difícil they don't know much about entender if the topic algo is que está explained en un with a lot idioma of diferente borrowings cuando no that they sabes don't todas know either. las palabras de este idioma. Entonces, pero atención, no estamos diciendo So careful, we're not saying monolingües busca that información en lenguas indigenous dominantes. language speakers, El conocimiento de los only diferentes them want pueblos to tiene el know mismo about valor. outside knowledge. Ambas culturas de ambas Obviously, all cultures' sociedades, knowledges are important. y de hecho tendrían más valor aún si And precisely, we intercambiaran think it's important entre for sí those different types of para knowledge to compartir los puntos de vista exchange acerca de algún punto their en discusión. insights, because the Entonces podemos plurality of afirmar que points la of view is good Wikipedia for beneficia a science los in hablantes de general. las lenguas minoritarias, So más Wikipedia is good for, aumenta el again, language conocimiento en speakers, not general. only because there's more written material, but also they can understand it better if we increase the vocabulary in those languages. Ari, hinaswapis chaymantari kashan internetpi siminchis hina. So ima qillqasqaykichispaqpis hamuq wiñaykuna rikuyta atinqaku, hamuq pachapi siminchista riqsikuyta atinqaku. Hinaqa kunan kayta ruarusunman qillqarusunman, hina futuras generaciones hamuq wiñaykunapaq kanmanmi kay waqaychakunmanmi. Hinallaptaqpis ima qillqasqaykichispa siminchismanta yachayta hatuyanman. Hina ashwan mirarisunman hinaqa kay musuq aplicacionkunatapis umalliqkuna hatarinchikkuman noqanchispaq qhawaspa riki. Paykuna kunan nishawanchichu quechuakuna runasimi parlaqkuna manan kashanchu. Hinaqa imapaqtaq paykunatari cuentasunmanmi, imapaqtaq paykunapaqri ruwasunmanri. Hinaqa sichu noqanchis riqsichikusunman hina kashanmanmi paykunapi ninkuman paykunatapis qhawananchis imanatacha ruwashanku hina. Chayqa kunan ashwanpis hamuq pisichasqa simi rimaqkunapaq allinmi kay wikiproyectukuna kashan, pisichasqa simimanta yachayninpaqpas allinmi kashan. También escribir en internet es un poco como escribir en libro. So also we think that writing on the internet is a bit like quedará allí para writing las futuras books in general. generaciones. It increases, or what you're writing is going to be available for future generations, El hecho like with de books. que se escriban dará más visibilidad al idioma y brindará más oportunidades. Todo esto Also, the fact that you're writing gives more visibility to your language, and it can give the language and its speakers more opportunities. Y va a hacer que las compañías desarrolladas de tecnologías pues piensen también en los quechuas como una fuente de conocimiento y una fuente de mejora para sus aplicaciones. And so people who see that, people who develop apps, for example, can see that it's a language that can be used on the web and on various digital devices. Sobre la lengua en sí, porque so Wikipedia allows current and future generations to have access to the language, to have more language material in the language. And it benefits also just the knowledge about the language because there's more material being written in the language. Hinaka kunitan qallarisun kay Wikipedia editatuan imaynata kay kashan riki kay Wikipedia kunan rikushanchis kay interfaz nisqata sapa Wikipedia qillqana kay imaykunayuqtaq kay kashan kay pukapi sutiyachasqa kashan qillqa chaytaq kashan imatachus qillqasqa kashan kay artículo imaynatataq rikukun chayna chaymantataq kashanman rimachina chaypin imapis mana allinchu qillqasqa kashan mina chaypi churaykuwaq rimaykuchiwaq chaypi ñawiri imantatachus kay artículo rikukushan kay panqa rikukushan chaymantapis llank'apuy kay llank'apuy kusan kashan
Kai sichusgan Word, Microsoft Word chaita allintaña yankashanki, hina kasqallan michay yankapu inisqa. Hina kai sichus ashuan kan allintaña yachanki Wikipedia qillqayta chayukupi, hina kai pukyuta yankapu, hina chayon ashuan códigokunawan ima yankamuwaq chaypi. Chaypi kashantami wiñay kawsayta qhaway. Hina kai wiñay kawsayta qhawaypi chayukupi waqaychakun llipin lliw ima ruwasqa. Pichus chayta qillqarqun, hayk'aqchus hatarichisqa karqa, pichus ashwanta kay fotuta churarqurqan, hinakuna kashan chaypi. Entonces empezamos con la editathon. So now Todas we're las going to start wikis with the tienen editathon. la misma interfaz. So before we begin, Tienen por la just know parte that all derecha e wikis izquierda have the tienen el same logo de la interface. Wikipedia, del proyecto de la So Wikipedia. they all En have este the caso, logo of tienen the algunos given menús wiki you're on. importantes para referenciarse dentro Then de they la have different interfaz. sections on the left. Y también tienen algunos menús importantes para la edición que están And resaltados en then rojo. on the Entonces, top, you have a lot of tabs that are important por for ejemplo, en editing. este caso, hacen So when you're referencia on de cómo se ve el artículo. Helga and Nyawiri, which is Después usually está just Rima article China. and read, Esto que you hace can see the referencia article si algo no that you're está bien on. escrito dentro del artículo, Then there's a tú puedes section hacer una anotación just next to the en esta article sección, en Rima where you China. can see Y el a autor del discussion artículo, about the quien lo ha escrito, article será and its notificado content. para hacer una discusión acerca del tema y llegar a una So conclusión. sometimes you can disagree Después about the también está content with Jan other Kapul, contributors and you can que es discuss el about it editor on this similar section. al que se usa en Microsoft Word y So es muy then, fácil e intuitivo. next to the article, you Después, have si two ya eres sections un where you usuario un can poco más edit avanzado the dentro de la content of the Wikipedia, article. And it's very puedes utilizar similar la to opción de Microsoft Word. Pukyuta You can choose italics and que stuff. te muestra, aparte de todo el texto que está ahí, el código y la fuente de todo este artículo. Y por último está So you can edit Wiñay in a Kawsay visual Kahawa, mode that's easy, que es or you donde se can use guarda el historial you can de change the este code artículo, itself. desde qué día fue creado, por And the quién fue last creado, section a qué on hora, the después right quién allows you to añadió see the tal history of información the o cuál article. información, quién You añadió can la see who foto, edited the article, at what time, detalla what they específicamente changed, cuándo se han hecho estas ediciones. and when they changed it. Ari. Entonces, yuyarikuchis Wikipedia ayumasipura yankaimi, mana runayaqchu, hinaka chayqa kusan kashan chay rimasqa porque mana runayaqchu kayta ruanman. Noqa ashwanta ruayta kaytapis munani, mana sapallaqa atiymanchu. Imapaqta ruayman sapallay. Hina kay ayllu masipura llank'aymi. Hina chaymi allinta yachananchis chayta. Hayk'aytapis mana satuyuqpas llank'anman. Hinaqa kaypi sichus mana cuentayki kanchu hinaqa utaqchu crearquwaq manataqchu hina llank'allawaqmi. Ichaqa Wikipediaqa chaninta amachanapaq. Qillqanata llank'asqaykichista wiñay kawsayta qhaway. Pi rikukunqa Wikipediapi chaypi wiñachikunqa. Hujinata rikuqtiykichisqa rimachinapi rimaykusunman chaypi, kayukupi rimachinapi. Entonces les recordamos que la Wikipedia es un trabajo as a reminder, colaborativo y no individual. Wikipedia is a Todo lo que collaborative se work, escriba not es individual work. importante que sea de manera neutral. Los So artículos it's son important to modificables en edit cualquier things in a momento neutral y way. sin necesidad de tener una cuenta. Also, Y desde luego reminder, tenemos que you can edit ser articles without cuidadosos con having an proteger account. la calidad del artículo, So porque cuando there's se hace un some cambio, tricks esto to se protect refleja dentro del the historial. quality of En articles, Wiñay Kawsay given those Hawaii, en esa parte se guarda todo el historial. these forms of editing. Y So when también, you change something, si no están de acuerdo con algo que the está escrito change dentro del appears in texto, the se puede history, the anotar section esto at the en right archivo. we've seen. And if you disagree, there's a discussion section where you can discuss why you disagree and what to decide. Hinaqa chayta yachaspa qallarisun kunan rikushanchis kay ishkay interfaz nisqakunata. Hinaqa kunan Wikipedia kay computadorapi qhawasqa kay pukapi sutiachisqa
kay ankas sutiachisqapi kashan teléfono imanatachu qawanki chay teléfonopi ana kashan kay riki. Hina Pablo Landeo ishkay musuq maytuta paqarichirqan kay ishkay waranqa ishkay chunka hukniyuq watapi. Pero chayqa mana qillqasqachu kay Wikipedia ukhupi. Hinaqa kunantaq musuq maytunta yapaykusun noqanchis. Ari, entonces, sabiendo Okay, so eso, now that we empecemos know how Wikipedia en este works, artículo. we'll Aquí start with vemos una this interfaz article. del escritorio, cómo se ve en el escritorio y cómo se ve en el teléfono. En So la in this parte article, azul we del can teléfono y en la see parte roja del escritorio. the biography of the Y writer. algo importante en este artículo es que el autor Pablo Landeo publicó 2 libros And nuevos the en el thing is año that the author 2021. it's talking Sin about embargo, estos published todavía no 2 aparecen new books in dentro 2021. de la Wikipedia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora de It's manera not yet práctica on the es article. agregarlo. So now we're going to add those 2 books. Ari, imantat kayta yapaykusunman. Sichus han computadoraykipi kashanki hina kay llank'apuy chaypi ñit'iykuwaq. Sichus han telefonuykipi kashanki hina kay lápiz kashan chaypi ñit'irquwaq. Hinaqa primerotaqa kan Wikipediaman waykurqunki hina chay ukhupi mashkhaykunki. Kay mashkhay kashan chaypi mashkhaykunki Pablo Landeo Muñoz waykurqunki hina chaypi llamkarqunki chayta. Mana cuentallawpis llank'allawaqmi chaypi. Hina chaymanta sichusqan yapaykunkiña hina chaypi kayta cambiukunata ruwaykuwaq. Entonces, para editar en el artículo, si estás en la computadora, tienes que presionar. So if you're on your computer Llankapuy, to edit the page, you have to find this tab that says rojo, edit. O si estás en el teléfono, puedes If you're on your phone, you can just go down to the section you presionar want en to el edit lápiz. and click on the little pen. No es necesario tener una cuenta para editar un artículo So en you Wikipedia. don't need an así account que to edit an se pueden article. hacer sin tener la cuenta. You can Entonces, lo just que vamos a hacer ahora es buscar el autor hit en edit. la opción Mashkay o buscar. So now we're Vamos a going buscar a Pablo to look Landeo for y vamos a this añadir sus article últimas in the publicaciones. search bar. Y por favor, cuando siempre se And we'll editemos edit the page. en quechua o en un And idioma keep in mind that diferente, pues es with importante tener Quechua en cuenta and las indigenous reglas en la languages, it's ortografía, important las to gramáticas sobre todo. respect the spelling that's been chosen by the community. So in this case, we put a link to the spelling conventions for Quechua on the Quechua language Wikipedia. Entonces, kankunañata llank'aykuchis kayta. Hinaqa kunan waykusun kay Wikipedia nisqaman https://q.wikipedia.org nisqaman. Chaytan waykurqusun hina chaypi mashharmusun Pablo Landeo Muñoz nisqata. Entonces ahora es vuestro turno y vamos a Okay, so now it's pasar a editar un artículo en la Wikipedia en quechua. Edit the article. Solo tienen que ingresar a So you need to go on this Wikipedia page. q.wikipedia.org. Entonces, I'll probably start and do a demo on my phone, and then someone else can try and do it. Yes. Okay, so can you unshare your screen and I'll share my phone. Yes. Entonces voy a enseñarles primero cómo se puede editar en el teléfono, porque también se puede editar en el teléfono, no hace falta tener acceso a una computadora super moderna. So you don't need a really good computer in order to edit Wikipedia. Okay. Okay.
Riconquichistu, can you see my screen? Yes. What's up? Okay, so I'll type the address to the Quechua language Wikipedia. Entonces estoy teclando simplemente para la Wikipedia en Quechua. Okay, yeah. So this is the homepage. Aquí llegamos a la Wikipedia en Quechua. Chaimi, Pablo Landeo Japinta Mascasunchis. So now we're going to look for the article on Pablo Landeo. Busquemos el artículo sobre Pablo Landeo. Kaiping Gashen, so here it is. Kunanmi Kaiping Gashen Geljas Hankuna. So here are what he wrote, the novels he published. So I'll click on this pen. So all those steps are on the slides, right? Todo lo que estoy haciendo ahora estaba en las diapositivas. Daikui, so, oh, actually, no, sorry. So I can log in, but I don't have to, so I won't, just to show you what it's like. No tengo que conectarme para editar. Okay, so here is the code. And here I'll just write whatever I want to add. So for example, here I'll follow the conventions. You can see there's a star here to create a bullet point. Entonces aquí hay como una estrellita para hacer esa lista. Entonces voy a respetar las convenciones. Okay, so Pablo. Actually, me lo habías. Okay. This one? No. No, because you're so. Maybe also you can select, for example, the previous citation and then copy and paste and then modify it accordingly. Yeah, I'm thinking I'll probably just go on the slides and copy and paste the text. I think it's easier. Oh, do you want to do that? Okay. Yep. Okay. Okay, so here it's, let me see, the new book is Lima par Runasimi. Lima par Runasimi. So it's the same editorial house, 2021 here. And then it's, so everything was on the editorial house's page, 48 pages. And the ISBN is a bit different. It's 97861 242 97. Okay, so once I'm done, I'll just check what I did, and I think it's all good. Okay, so you click done. Uno puede como explicar qué es lo que modificó, porque luego aparece en el historial como que
se hizo este cambio y para qué era este cambio, para que las otras personas sepan que se hizo, en vez de tener que ver cómo cambió el código. So you can specify what kind of edit you did just so that other people don't have to go back in the code and see what you changed, but you can just explain to them in a few words what you did. Mosoch, Mosoch Maitu. So I added a new book and that's it. And then publish. And there you go. Here it is. So now, how about if someone wants to try and add the second book, maybe on their laptops? I think it will be easier. Yeah, Anna says it's awesome. You can edit on your phone. It's really, I mean, it's easy. When you're using your phone, because I'm using my sister's phone, yes, it's usually easy. Somebody wants to try and edit and add the second book. ¿Alguien quiere intentar y agregar el segundo libro a este artículo? Pitach iskaineje maituta yapanman. Ashwampis manas asachukaman sitios no kayku kay link niskata kan sitio telefonoykimanta qhawashanki riki otaqchu computadorykimanta chayman ñit'ikuwaq kay chat kashan. Momento. Chat kashan chay link nisqa kay artículo panqaman nisqa la Pablo Landeo Muñoz nisqa hina kan chayman ñitirquwaq hina qhawaykushawaq articuluta hina chaymanta llank'ay nisqata ruwaykuwaq hinataq kan yapaykuwaq ashuan información nisqata kay información kashan Pablo Landeo Muñoz kunan chatpi kashllantaqmi hina chayta yapaykusunman hina rikuysunman imantash laqsun. Entonces, si alguien está interesado, puede soltanto revisar el chat. Hay un link directo al artículo en quechua de Pablo Landeo Muñoz. Y luego se apunta en editar. So it's easier y agregamos la información link esta del último libro que escribió. And you copy and paste the text he sent. Yeah. Okay, so I think one person wants to do it. Can you share your screen maybe and we can guide you through the steps? ¿Quieres compartir tu pantalla y te guiamos? Okay, so I'll name you panelist. Okay, you should be able to share your screen. Creo que ahora ya puedes compartir tu pantalla. Sí, Ari, pantallita Ari Conchis. You can see your screen. Yeah. Entonces, aquí hay dos formas de editar, o bien editas el código o bien editas con el editor visual. Y creo que ahí escogiste el editor visual. En ese caso no tienes que poner el código, simplemente lo editas como si fuera un artículo de Microsoft, de Word. Simplemente vas a la línea. Enter. Eso.
Ujú. Creo que también tienes que quitar los... eso. Perfecto. Listo. Cuando ya estés lista, puedes publicar los cambios. Ujú. Great. Allí Sara. Listo. Um, um, Kunanmi Wikisource tacha rikuchisunchis. Bien. Ari. Mm. Kunan. Ari. Hinaka kunan yachanchis ni imantachu kaita qillqarusunman. Ahora ya sabemos cómo editar un artículo en la Wikipedia en quechua y no tiene que ser solo en quechua, sino también en cualquier otro idioma. Súper fácil, puede hacerse desde el teléfono o desde el computador. Muy Muy bien, bien. entonces, kunan Wikisource nisqata reqsisun, hina kaypi noqanchis libro kunata, maytukunata siqachisunman, hina chaytataq noqanchis qillqayninta qillqasunman, chay kikinpi. Hinaqa chay nispaqa noqanchis maytuta siqarchiranchis chayman, chay maytuq sutinmi kashan el Quichua gramática y crestomatía. Kay waranqa es con pacha suqtachunqa ishkayniyuq watapi paqachisqan karqa. Hina chayta ñañanchis Emma siqachirqan kay Wikisourceman hinakunallan chayta llank'achusun. Kay manual hina gashan gramática rapi huk es chunkaman práctica kashllantajmi chaymanta drama kashllantajmi hinaqa kunan noqa munanchisman kayta llank'asunmanmi llipinkushkalla hinaqa pikunachus kayta ruwaykuyta munashansuman hina gramática kay sutichasqata kay esqonchunka hukniyuq esqonchunka ishkayniyuq esqonchunka kinsaniyuq utaqchu kay drama rapikunata editankuman chayta yapankukuman qillqasankunata. Entonces, conjuntamente con Emma fue encargada de subir el manual de quechua a Wikisource, que es una Okay, so plataforma para we almacenar libros, uploaded básicamente, una a Quechua librería. language Y manual on este Wikisource. manual que subió titula El Quichua Gramática y Crestomatía, So it's called publicado en Quechua Gramática y 1892, Crestomatía, y que comprende básicamente la gramática de and las páginas 1 al three 90, parts: práctica, a grammar páginas part, 91 al practice with 238, y un a few drama sentences, titulado and Ollantay. at the end there's like Entonces, a lo que practice queremos text, hacer which is ahora a es drama called trabajar estas Ollantay. páginas de las partes So now 2 we're going to y try 3. and Entonces, queremos que transcribe those las páginas pages, 91, 92 y 93 especially from parts o 2 and 3. So 239, we'll try and 240 y do pages 241 91, 2, 3, etc. puedan ser And trabajadas por nosotros. the pages from the drama, Entonces, 139 onwards. sí. Entonces, lo que vamos a hacer es dirigirnos a Wikisource, a la página de wikisource.org, y vamos a buscar por Runasimi. Y una vez que estemos en Runasimi vamos a ver la interfaz. Sería un So poco, we'll enter a ver Wikisource si and lo then look puedo for mostrar the aquí. Quechua Nakakunan kai Wikisource Wikisource inside the pikashanchis, multilingual kai Wikisource. wikisource.org wiki in ankayata qalqanaykichis qankuna. Kayata wikisource.org.
Chaypi kashaqtis kayta rikunkichis. Hina kaypi kashan qillqasqakuna mayt'ukuna kashan. Entonces es importante solamente escribir wikisource.org. Vamos a ver esta interfaz y vamos a encontrar algunos libros escritos o anuncios hechos dentro de este proyecto. La idea es que podamos editar estos artículos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer clic aquí. Sí. Y vamos a ver lo que queremos editar. Entonces tal vez podríamos como compartir las páginas. Todos los que están aquí, si queréis, les podemos dar una página y vamos a intentar editarla. Cada uno edita su página y a ver si podemos un poco avanzar. Entonces, so maybe we can just like divide the pages between ourselves. So yeah, who wants to do page 91? Everybody can get a page, so. Okay, thank you. So Tara is going to do page 91. Kuna, entonces, I will share you the link to the page 91. It is in the chat. Exactly. Thank you, Anna. Yes, and then the page 91, it's in the chat as well. And so, yes. Who else wanna participate a bit on this? Okay. Anna can do 92. This is the direct link to the page 92. And I guess someone wants to do the drama. I think the first page of the drama is hard. So how about if we do 240? Someone wants to start the drama? Okay, Rich was going to do 240. Nice. Yeah, I'm sharing the link of the page 240, the direct link. Sí, buena pregunta. Good question. Ana pregunta si hace falta como crear las columnas que hay en el texto. So whether you need to create the same columns as in the text. And ideally, yes, so that it looks like the text. But if it's too complicated, as long as you manage to transcribe the text, it's the most important thing. Also, you can like first transcribe the text and then come back in a week or in a month and do the columns. Creo que hay interferencia. Ok, ya está. Entonces, puedes poner el texto en columnas, pero si es demasiado difícil, puedes empezar simplemente con transcribir el texto y luego lo arreglarás. Otra persona lo hace, porque eso es el punto también de los wikis, es que es colaborativo. So I'll try and share my screen. Oh, actually, no. Okay, I will stop. I will stop sharing and yes. So I'll share my screen and show how I can edit. So not this one. Oh, what happened? Okay.
this one. Okay, so I'll do 241. So here you can see I have the original page and the section where I'm supposed to transcribe it. So there's actually a button that's important. Uno puede como presionar esta función, transcribe text, y le da como una primera transcripción automática. So there's the first like automatic OCR, but it's not perfect. Hace falta todavía trabajarlo. Entonces, ima sumac. Ima sumac. So this is to put it in italics. Here, it has to be centered. Esto tiene que estar en el medio. Entonces, one, there's usually some I think it's this one. Okay, I'll leave it for now because I can't remember how to center things, but I know there's usually you have to put like columns or something. I'll try it. Something like honestly, it's this or yeah, no, it's not gonna work. Never mind. So this in italics. Così Yorka Wawan. So the baby of Lucy Star. And Mana. Wasi Kamayok. And well, let's do just that for now. We only have 1 minute left. And show preview. And so here you can see it's here. And this is only a small section of the page. Es solo una parte pequeñita de la página, pero por lo menos tenemos la misma cosa. Pretty much. Oh, no. Okay, so we'll just publish, but obviously it's not ready yet. Once you publish, let me just remove this. Cuando uno publica, aquí aparece como todo esto aparece todavía rojo, porque todavía no se ha, aunque se hayan creado las páginas, todavía no se han revisado y no están listas. So here it still shows up as red here because it's not created, it's not over yet. Every time you edit, you can change the status of the page until it's ready. Cuando uno vuelve a editar la página, puede cambiar el estatus de la página para enseñar que ya
Por ejemplo, ya se transcribió todo y hace falta verificar una última vez, etc. Okay. How is everyone doing? Oh, thank you. You got uh, the code. ¿Qué tal les está yendo con su página? Okay. Yeah, so I think that's it. Anybody wants to share what they've done? ¿Alguien quiere compartir su pantalla, enseñar lo que hizo? Okay. Okay, let's see what Anna did. Wow, that's pretty amazing. So yeah, you did the table. So I'll just show what Anna is doing. Wow, perfect. So a good idea also, when you see something and you don't know how she centered something or how she created the table, you can just see the edit. Entonces, si una persona no sabe cómo se hizo este formato, simplemente se puede editar, no editar, simplemente hacer clic en editar y ver cómo es el código. So you can just click and see what she did. So for example, you can see that here, she did this to center. I think there's an easier way of doing it. But yeah, and then you can just copy and paste the format and replace it with your text. Great. Thank you. So I think that's it. Anybody has any questions? Tapui ni kichis kancho? Kashonchu ima tabukuipis. Ima semipipis kang mami. Castilla semipipis, English semipipis, Quechua semipipis. If anyone has a question, you can do it in English, Spanish, or in Quechua. So we will be happy to answer it or help you with this out. Okay. Well, or maybe someone wants to share what Wikipedia they're interested in and they'd like to edit. ¿Alguien quiere como compartir en qué Wikipedia quiere trabajar? Porque, sí, porque le interesó este taller. Okay. Well, I guess we can just finish now. Yeah, Ari, manager. Oh, Rachel wants to share what she did. Okay, then maybe I'll share this as well. Oh, it's pretty good. Did a lot more than I did. So I'll share what Rachel did. Cool.
So yeah, it's the first part that of was the quite fast. Okay. ¿Quieres decir algo, Elvin, para terminar este taller? Solamente añaykuykichisq qankunaman allinpuni kayta ruwashanchis kay pisi rimasqa simikunamanta ashwanchuna kay allin kashan ashwanta kaykunata ruwasuman may kay hamuq killakunapi hamuq watakunapi hina. Estoy muy contento y agradecido porque creo que habíamos hecho algo importante hoy, que es el de empezar alguna idea, algún proyecto y demostrar que es posible hacer esto, no solamente con la Wikipedia, pero también hay otros proyectos dentro de la Wikimedia que permiten que las lenguas minoritarias, que las lenguas originarias se puedan de alguna forma hacerse visibles dentro de este mundo digital. Y sí, just I want to thank all of you that has attended this, and I'm happy that we are starting this because this is just the beginning of amazing things that are coming, because editing something is just one step to make us visible on the web, on the internet, and the digital world. So I'm thankful for that. Thanks, Emma. And I just wanted to I just wanted to thank the ELP for organizing this webinar. I mean, for allowing us to do this webinar today. And yeah, thank you all for coming. And I hope it inspired you to edit Wikipedia and our other wiki projects in your indigenous languages and minority languages. Igual quería agradecer el ELP por permitirnos hacer este evento. Y sí, espero que les haya interesado y que les haya animado a editar la Wikipedia en sus idiomas. Hatun napay anya chaiki y el pinisqaman anya chaiki kai evento ta ruwasqanmanta. Anchata kusikuni hamusqaykichismanta ari llank'anaykichista munayman runa simi Wikipediapi utaq huk runa pisi rimaqniyuq simi Wikipediapi llank'anaykichista munayman sichus yanapayta munaqtiykichisqa yanapaykichisman. So if you need help with anything for editing, we can help you. No duden en contactarse con nosotros para si necesitan ayuda para editar o otra cosa relacionada con los wikis. So in Quechua, to say goodbye, you can say Tupananchiscama, or see you again soon. Tupananchiscama. So Tupananchiscama. Tupananchiscama, Emma. Tupananchiscama, Sara. Tupananchiscama.